Četina energetskih pića popularna je među najmlađima. Sadržavaju štošta toga, uključujući kofein pa i do 6 žlica šećera po limenci. Stručnjaci zbog toga preporučuju smanjen unos energetskih pića u organizam, a Europska unija raspravlja o zabrani njihove konzumacije kod maloljetnika. Litva je primjerice zabranila njihovu prodaju mladima nakon porasta broja psihoza povezanih s miješanjem alkohola i energetskih pića. Kakav je učinak energetskih napitaka na organizam mladih, oni, kaže srednjoškolac Tomislav Veble, o tome ne razmišljaju, a upravo maloljetnici najčešće konzumiraju energetske napitke. Uzimaju ih kako bi se razbudili i usredotočili na učenje. Daju taj kofeinski drill u tijelu i da daju taj višak energije koji možda u tom trenutku nedostaje. I sad, po tom pitanju, kada se izlazi van, kada se treba učiti općenito, mladi ljudi previše ne razmišljaju o tome jer se uvijek gleda onaj vanjski cilj, odnosno ono što se treba, ono što se postiže. U Europarlamentu raspravlja se o tome. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije otkrivaju da energetska pića bez nadzora roditelja konzumira 68% adolescenata i 18% djece. Teško da bi jedan roditelj svome djetetu dopustio da popije jednu šalicu turske kave, veliku šalicu turske kave sa 4 žlice šećera, koliko otprilike vrijednosti šećera i kofeina odgovaraju jednoj limenci energetskog napitka, konkretno 27 grama šećera i 80 mg kofeina. Mladi najčešće ne čitaju deklaracije, nisu upoznati s negativnim učincima tog pića. Njima je jedino bitno da ih društvo prihvati, pa makar morali eksperimentirati s energetskim pićima i alkoholom. Nitko ne čita ono što piše na poleđini boce i nitko ne razmišlja zapravo o tome. Mislim, osobno smatram da bi ljudi koji često zapravo piju energetska pića, koji ih često koriste, a ima ih takvih, vjerujem da ima razloga da se takve stvari u Europskom parlamentu zapravo dođu na stol i da se raspravlja o njima i vjerujem da bi se takve stvari trebale puno strože regulirati. Litva i Latvija već su zabranile prodaju energetskih napitaka mlađima od 18. Velika Britanija ne prodaje ih djeci do 16. godine. Francuska i Mađarska na energetska pića uvele su posebne poreze. Praksa je različita i Hrvatska može i bez toga da čeka poteze i zakonske izmjene od strane Europske unije, može raditi određene izmjene kako bi ograničila djeci pristup ovakvim napicima. Nutricionisti se apsolutno slažu da reda mora biti, jer energetski napici štete organizmu. Kako postoje restrikcije unosa kofeina kod osoba mlađih od 18 godina i sa fiziološkog i sa nekakvog emocionalnog aspekta, tako bi trebala postojati restrikcija unosa tih energetskih napitaka koji u suštini u sebi kriju više kofeina nego što ga ima u kavi. Šećer, kofein i taurin najčešći su sastojci energetskih napitaka. Kod stručnjaka smo provjerili što se još krije u sastavu ovih limenki. Neki od njih su imali natpis unutar deklaracije da se radi o hrani za posebne prehrambene potrebe, što nikako ne stoji. Jedan uzorak, s obzirom da ima sladila, nije naveo obavezan navod po uredbi o zaštiti potrošača, o informiranju potrošača da je izvor fenilalanina, s obzirom na to da sadrži acesulfam K kao sladilo. Dva napitka koja su analizirali su light proizvodi, odnosno imaju malu energetsku vrijednost jer ne sadržavaju šećere, ugljikohidrate, masti i proteine. Međutim, ono čega ima, to je kofein, 32 mg na 100 ml, što bi značilo na 250 ml kako su doze koje ste donijeli, 80 mg. Znači u jednoj toj limenoj konzervi ima 80 mg kofeina u tom piću. To vam odgovara jednoj recimo šalici kave. Reklamne kampanje ipak čine svoje. Od ispitane djece koja konzumiraju takva pića, njih 40% smatra da im nedostaje energije. 60% jednostavno obožava takav okus. No na mlade organizme u razvoju takva pića mogu štetno djelovati. Problemi vezani za pretjeranu konzumaciju energetskih pića prisutni su i kod odraslih. Hiperstimulacija živčanog sustava, mentalnog sustava, dakle mozak nam daje signal da tijelo može više nego što uistinu može.
i onda se ide preko svojih granica. Kad bi vi svaki dan, pogotovo djeca, koristila takve proizvode i unosili te količine kofeina u svoj organizam, da bi zapravo to došlo do sasvim kontraefekta. Znači došlo bi do pojačane cirkulacije, ubrzanog rada srca, pojačane budnosti, znači umora, a stvara i naviku naravno. Velika je razlika, kažu nutricionisti, između energetskih napitaka koji se prodaju u trgovinama i onih koje možemo sami pripremiti. Šejk od banane s jagodom i mlijekom te žlicom meda učinkovit je energetski napitak koji možemo ponuditi i djetetu. No mnogi ne razmišljaju na takav način, a nisu ni svjesni što sve organizmu može učiniti nekontrolirani unos energetskih pića.